Mutagubwa kudukurikirana hano kuri Karimagezi Comedy. Uyu munsi tugiye kunonosora amakuru ari kubera mu gihugu ca Uganda, aho bari umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uwamwisimbyeho uwo bone mwamenye ku mazina menshi y'ubuhanzi ndetse no ku gandi ajya atandukanye. Ico usabwa no gukora subscribe ugakanda like, ubundi ibintu bikagenda neza gatanduka. Reka tubinonosore bimeze bityo byitwa ingute. Ugenda gake nabwiye yuko ugenda gake urusigara kandi utarakoze subscribe uri umuntu uhomba cyane. Reka tubinonosore bimeze bite. Aka kanya tuvugana Uganda bamajiye gutora umukuru w'igihugu, natwe twamenya ngo ninde, amakuru natwe twayataruza, ariko mu kandi kanya biraba bimajiye kugera ku rubuga rwa YouTube, ariko nago icyo twavuga nago internet zifunguye, ikintu bagezaho bari gukora VPN n'izindi mbuga zigiye zitandukanye kabisa. Icyo usabwa no gukora subscribe, yuko mu kanya twese dutangaza n'uwe mu president wagiyeho n'uwuhe batoye n'uwo wagize amajwi menshi, ndetse mu biyamamaje abantu batatu biyamamaje hariho bita Kayirabwa, uwundi bakamwita Yoweri Kaguta Museveni, uwundi bakamwita Bobo. Ni icyamamare ntabwo utamuzi, mwamenye ku ndirimbo nyinshi, ni umuhanzi, ni icyamamare, ni ikimenywa bose kabisa. Icyo usabwa ni ukora subscribe, mu kandi kanya video ikabageraho gatanu ku kandi.